ɗon si woni o yaɗo wi dammol kol ittika kula yehi, ma o yaɗo wi nagge ngen ittika lambo yehi, ma o ya mooɓi ko sooda kon o wattika saku makko o yehi. E kala urfu ko andirte wonde seedama siko leydi ɓe wattiti kaydiji ɗin siñama gasi, autorité ji ɗin siñi lanni, yeeyuɗo siñi, sooduɗo siñi, mo ɓe hetti kaydi mum ɓe waynodiri. Yani kala ko yeeyete kon e ko soodete kon ko andirte kon wonde ɓe seedi, ko ɗum ɗon ɗen haray woni ko landa nder ka. Salisan anna albay'a yalzamu bittafarruqi bi abdanihima min majlisil aqdi. Ko watti ɗon ko wonde ngengu ngun no liji mora, sabu seedugol maɓɓe kamɓe yeeyindirɓe ɓen ɗiɗo ɓe seedira ɓalli maɓɓe ɗi ka majlisi ka ɓe fiɓi ɗon ngengun ka ɓe soodi ɗon ɓe du'ondiri. Si ɓalli maɓɓe ɗin seedimo be hooti kamu, haray ko ɗum ɗo woni e liji maggol ngengu ngun. Rabi'an anna al-ba'i'a wal mustari law ittafaqa ala isqatihi ba'da al-aqdi wa qabla at-tafarruqi aw tabaya'a ala an la khiyara lahuma lazima al-aqdu lianna al-haqqa lahuma wa kayfama ittafaqa jaza. O wi yeeyuɗo on wo, sooduɗo on wo, si tawi woni ɗen ɓe haldi ɓe fotti wonde yo ɓe fukku ngengu ngun, yo ɓe firtu. Ene tigi tigi on ɓe haldino o piri ɗo, ɓe fotti ɓe yeeyindiri, kono ɗo ɓe waynodirde tigi tigi on min insitimi faalaka hande kadi mi wakkilaka. Ko ɓe yewti ɓe fotti e mum kon attuɓe seedude, maɗum ɓe haldi ɓe fotti wonde ene tigi tigi on haala o ala ga joni, mi ala suɓade e ala suɓade, en haldi en fotti en famodiri. Ka tawi woni ɓe haldi ɓe fotti ɓe famodiri, ɓay ko ngenguni ko kona fiɓede ko kona haldede e welodiral mo be e maɓɓe. Haray si tawi woni ɗen ɗum ɗon ɓe warri noon, ɓe haldi ɗum ɗon ɓe fotti, haray ngengu ngun timmi. Fi hen ɗum mo be e maɓɓe no mari hakke firtugol ma hakke hunnugol ngengu, mo ɓe maɓɓe no mari hakke ɗum ɗon atto ɓe waynodirde. Joni noon ko ɓe fotti e hoore mum wo, haray ngengu ngun dagike e hoore ɗum. Si ɓe fotti yo ɓe siinu ngengu ngun, ngu siinama. Si ɓe fotti ɗon kadi ene joni mo ɓe maɓɓe amiti ɓe firti, ma ɓe fotti yo ɓe sansu no ɓe yeeyodirini noon. Koko ɓeydete, a sa wakkilike ɓeydugol ɓeydu mi yeeya, a sa wakkilike ɗuytugol mi sooda. Si ɓe haldi ɗum kadi ɓe fotti ɓe waynodiri e hoore ɗum, ɓe wulni ngengun haray dagike, ko waɗi kamɓe woni fiɓude no ɓe fottiri o. Khamisan alfarqu bayna haqqillahi ta'ala wa mahdi haqqil adami. Fama kana lillahi la yakfi li jawazihi ridal adami kawqudi riba, wa ma kana lil adami jaza bi ridahu al mu'tabar lianna al haqqa la ya'duhu. O wi wo hakke Allah on e hakke yimɓe ɓen no seedi hella ka suɓagol, no seedi no yarata noon. Wo hakke Allah on ka woni ɗon e hakke neɗɗanke on kañum tun haray wawata yaadide. Ko Allah mari kon nder ton mo tata ko tawi kon ko hakke Allah yonata fii on hakke ɗon si tawi himo harminano yo o dago, fii o ya inni mi wakkiliki mi weltori. Joni e misal riba, riba ko Allah harmini, ko hakke Allah subhanahu wa ta'ala. Si yeeyondirɓe yeeyondiri e hoore riba, ɓe yeeyondiri e hoore on ɗon kansum, e hoore kan ɗon jamfa, ɓe haldi ɓe fotti ɓe welondiri, ɗum ɗon daginta riba o, ko waɗi hakke Allah on no nder ton.
welondirgol maɓɓe koye hakke maɓɓe on kamɓe wona e hakke Allah si tawi ngeyngu ngun no harmi ko kamɓe ɗiɗo ɓe welondiri kon yeeyo on e soodo on ko ɓe haldi ɓe fotti kon daginta ngeyngu ngun ɓay tun Allah no harmini kala aqdu mo tata ko riba welondirgol humuɓe ngeyngu ngun wawata sellinde ngun ɗon ngeyngu amma ko tawi kon ko hakke banu adama ɓe yewta on ɓe fotta komin jeeyi ɗum ɗo mi yeeyima e hoore miɗo weltori komin woni soodude mi soodi e hoore miɗo weltori ɗum ɗon ɗen yoni weltodirgol maɓɓe wela e maɓɓe on ka ngeyngu yoni innamal bayu an taradin ngeyngu ko welondirgol ngol kono welondirgol ngol yo taw hara hakke Allah tawaka nder ton yo taw hara koye hoore hunde daginde eno sartiji ɗin waalori noon ɓe feƴƴiniri ngeyngu ɗum ɗon haray yoni fi hen ɗum si ɓe welondiri e hoore ɗum ɗon hara ko hakke maɓɓe kamɓe tun haray dagike ngeyngu ngun e wela e maɓɓe mo tawata sariya on no jeɓe fi hen ɗum goonga on koye hoore maɓɓe kamɓe ɗon ɗiɗo woni ko kamɓe ɗiɗo jokkodiri ɗum ɗon goonga on ala yawtude ɓe yaha e hakke goɗɗo ko hakke Allah ma hakke goɗɗo sadisan lam yahudda sari'u littafarruqi haddan famarji'uhu ila al-urf fama addahu an-nasu mufarriqan lazima al-bay'u bihi فالخروج من البيت الصغير أو الصعود إلى أعلاه والتنحي في الصحراء ونحو ذلك يعد تفرقا منهيا لمدة الخيار وملزما للعقد o wi wo sariya on o dottali dottode waɗa ko ila ɗo heɓi ɗo ko ila o dumunne ɗo heɓi ɗo kontete seedugol ngol hakkunde maɓɓe haray ɗum ɗon ko e ko anda kon wona yiltitede ko e aada on wona yiltitede eno ɗum ɗon wayi noon ko noon wona yiltitorede e muɗum joni e misal si tawi leydi ndin ɗoɗe no andi joni ko yeeyete kon ko tuma rewi nokkel kaari e nokkel kaari si tawi konte ko ngeyngu ni si ɓe seedi ɗon kadi haray kontama seedigal ko ɗum ɗon woni ko anda kon a ƴetti ka bitiki a yahi ma a ɓorni ka lambo a yahi ma ɗum a ari a hendi kaydi yiɗin ɗi siñama a yahi ma sifa ɗin alhaaliji leydi ɓe no mari aada muɗum fi ka seerigu hakkunde muɗum no seedirteno hakkunde yeeyuɗo on e sooduɗo on koko tawata kon no anda ka sariya no anda ka aada wonde ene ko ɗum ɗo woni watta ha ngeyngu ngul laato ko ɗum ɗo woni du'ondirama joni e misal mo yahi soodoyi piyeesi ka kaas ɗo fi moto mum ma auto mum ma ko nandi e muɗum haray ɓay ko piyeesi bonɗo tañƴiniɗa sooduɗa kono haray oya no sikka himo moƴƴi sooduɗon kadi no sikka no moƴƴi ɓe halday woni yahu wattoya piyeesi on si tawi woni ɗen o golli ha janngo haray en soodi si tawi a naɓimo tun tawi jaka ko paanuɗo wattama tawi ko andama no moƴƴi hotuma watta ɗo e janngo eɗa wawi artirde ha leer kaarijo ɗum ɗon haray ko ɗum urfu on konti hella konkona yeeyede ɗo si tawi ko yawɗo soodoye ñaameteji kecci ka makiti ɗo so tumbi ka basa gawon o ari o lesi an ɗon kadi kontama wonde ko seedigal yani kala ko urfu on konti ɗum ɗo ko seedigal ni ko ɗum kontete kañum kadi kasari ak ko seedigal ko andirte wonde ene a soodi en du'ondiri ari ka buusejo on a enni jonnan ɗo kilo tew o soppiti o peesi o itti ka busal ka wonno ɗon no notti joni noon o soppiti o peesi o jonnitima a waɗi ka sakumma a yahi ɗum ɗon kadi woni ko ɗum ɗon anda seedigal hakkunde ɓenɗon siko bagi on ari a inni ko maître Hassa Bakary mi faala o ittimo ka sollewol o weƴƴitimo ha o gayni o ƴetti sisoje ɗen o taƴi o jonnima amon ndi a yahi ɗum ɗon urfu on konti ko seedigal yani ɗin piiji ɗon fof ko urfu on kontata no seedirte o ko ɗum ɗon on kontete ka saria
yani e misal o wi ɗo ko yimɓe ɓen konti kon ko seedigu ko ɗum ɗon limorta ngengu ngun sabu mum si woti yalti ka suudu e misal ma o ƴawi o yewi ke ley o ƴawi dow ma ɗum siko ka 2 heures o yahi ha o mutoyi andi ɓe seedi ka ɓalli maɓɓe amma sino ewno he modibbo ari ɗo ɗum ɗon haray ka 2 heures haray ɓe seedali tan ko kala ko tawata kontete ko seedigal ni ngal ɗon haala lannay dumunne suɓagol ngol hakkunde maɓɓe ka majlisil agde haray ɗum ɗon ɗe lijmini ko wiyete kon agdu mo ɓe waɗi on kumal ngengu haray lijmike sabi'an harrama al ulama التفرق خشية الفسخ لما روى أهل السنن من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له أن يفارقه صاحبه خشية أن يستقيله ولأنه تحايل لإسقاط حق الغير وإني وكرم كوبن نفوت harmingol yaawugol seedude digi fi kulol wota wurte oti harano andi ko yeeyi konko ko nawni a yeeyi dammol kono ko nawnukol fewndo ɗo noon hiɗa softinikol kono a iway ɗon tun kol memmin kol yana ma o to ɗo fewndo kami dari ɗo ɗe miɗo gerigi ha mi huɓɓude mi huɓɓinay tun huɓɓa kono ka yahi ha ɗa o no ɗanade andi min na noon joni yomi hittin waynodiren heña ha nde ɓuɓɓuru ɗum puccitoto hande ko soomi nder toon ko yaltitata hey ma mi yeeyi o doloke mo ƴakkori nder ga kono an a anda ko yaltiti ko nga kene ko laba ha min na joni a waynodiren heña yande a hitti regilen ɗo yandi yettoden dondire hara komi waɗiri ɗum ko fi wota ɗaɓɓito ha ndara ayiɓe on oti hittina tun no ɓe seedira ha ɗi kaydiji ɗo ko photocopie ni na kaydi original kono ɓayno laba a yi ay tun sikka ko kañum ko waɗa ɗum photocopie ko tawata no ɓangi moƴƴa a yi ay tun sikka ko kañum kono ina lasli min na joni a regilani ɗum ɗo nani joni nambuɗɗi waydiren hen mi hawji digi fiita ɗum fof ɗaɓɓite ɗum ɗon fof sariya on jaɓata ko waɗi haray jamfano nder toon seeden heña digi fiino ngengun tabitira sariya on jaɓirtano haray toujours si tawi ko kulol firtugol kulol wota sooduɗo on ninsu firta ma kulol wota yeeyuɗo on ninsu inna ene mi firti ko mi yeeyi ko ɗum ɗon fof si tawi ko ɗum waɗira haray sariya on jaɓataɗo sabu no ari e hadis mo ashabu sunani filli ɓe winulaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam maaki daganta ko neɗɗanke sooduɗo ma yeeyuɗo seedugol e jommum tun digi fi kulol wota ɓe firtu piyen ɗum haray jamfano nder ton kulol wota o wurtu ha waynodiren heña mi doga digi fiita a firtu ɗum ɗon haray ko jamfodirgol digi fi fukkugol hakke ɗimmo muɗum o kala ko yowodiri e jamfa kan sare on yanata saminan anna sidqa fi lmuamala wa bayanu ma fi sila sababun lilbarakati fi dunia wal akhira gongugol ngol ka huwodire kala ko huwodiral woni e muɗum ka yeygol e ka soodugol e ka fiɓeteɗi fi ko gollidete kon fof waɗugol gonga e muɗum wowla gonga huwa gonga ɗum ɗon wona e sabu allah waɗa barki e ngengu ngun ka aduna e ka lahira kama anna alghissa walkadiba walkitman sababu mahqil barakati wa zawaliha wano woniri noon kadi jamfa gongol e fenu gongol e suuɗugol ayibaji ɗin ɗum ɗon kadi ko sabu mehugol barki kin e ittugol ki few wa hada shay'un mahsusum fi dunia ɗum ɗo no sutaka aduna no so'a no yi'ede fa inna alladina tanjahu tijaratuhum ɓe yimɓe ɓe tawata njulaku maɓɓe barkay ngu gaño wata ruuju silatuhum makiti maɓɓe on hitta hum ahlu sidqi ko yimɓe goonga ɓen wowlayɓe goonga huwa goonga ko ɓen ɗon allah watta barke e ngengu mum ngun makiti maɓɓe on hitta
toujours ko oti moƴƴini o si tawi no moƴƴi yimɓe fof dogay joni ara kadi ɓe sooda kono si tawi woni sooduɗo o si yeehi ko nde wootere ko seeɗaɓe ni jampotoɗa luttuɓe ɓen a wataɓe jampade ande kadi sooduɗo naɓi o koko ñoli sooduɗo naɓi o e koko daati mullandi sooduɗo naɓi o he hari no tufi no ƴatti no boni sooduɗo wo e ɗum ɗo ɗen haala no nder ton ko seeɗaɓe ni soodata ka jama on nani wo hande kadi ɓe arata e on bitiki ɗon ɓe sooda ɓe soodata e on suuseti ɗon ɓe soodata e on usine ɗon ɓe soodata ko woni e juuɗe ɓen ɗon on haray Allah itti barke muɗum tawa noon tikkere Allah nden ko woni ton kon kadi e kalahira makko amma ɓe tawata ɓen no nunɗi no feewi njulaku maɓɓe mum Allah waɗa e barke mum sooduɗo o yiltitoto o yalto kadi o yeeto yimɓe ɓen kaari dey no feewi soodane on ɗon siko joom mecce kadi simo nunɗi haray ko noon golliduɗo e makko o weltuɗo nodda yimɓe ɓen kadi neɓata haraka makko heewi heɓugol yimɓe ɓen ɗuuɗi ha amma ɓeeɗa gollidaɗo o ko nde wootere a gollidata e makko hande kadi haray ma hasirat tijara wa falisat illa bisababi alkhiyana wa ma inda allahi li ulaika wa haulai a'zam wo njula ko ha hande perdal jommum fellisa o perdi few si wona sabu jamfa kan e hoore tawi lette ko wonanimo konka Allah wonande ɓe jamfotoɓe e ɓeeɗa ko ɗum ɗon ɓuri hulɓinade ko ɗum ɗon ɓuri mawnude اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس karamokoɓe ɓen ka sariya yimɓe fiqhu ɓen iɓe luutodiri e tabitugol suɓagol ngol ka majlisul aqdi suɓagol ngol ka majlisul aqdi iɓe luutodiri fi tabintingol ɗum ɗon fa dhahaba jumhurul ulama min alsahabati wattabiina wal a'imma ila thubutihi ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ka karamokoɓe sahaba e karamokoɓe tabiina e imamuɓe ɓen ka fiqhu imamuɓe gande ɓen hono aimmatul madahibil arba'a e tawtuɓe ɓe ɓen fof ɓe fof maɓɓe ɓe yaari e tabintingol suɓagol ngol ka majlisi wonde yeewiɗo on no waawi suɓaade sooduɗo on no waawi suɓaade ka majlisi artoɓe seedude wa min haulai no jeeya e ɓe tabintinɓe ɗum ɗon ka sahaba aliyu bne abi talib radiallahu anhu wa ibni abbas radiallahu anhuma wa abu hurayra wa abu barza wa tawus wa said bnu lmusayib ɓeɗo ko kibaru tabi'in wa ata wal hasan al basri ɓeɗo fof ko kibaru tabi'ina ɓeeɗa ko sahaba wa sa'abi wa zuhri wal auza'i wal lays wa sufyana bni uyayna wa safi'i sufyana ɓen ko ɓe ɗiɗo lolli ka sariya sufyana bnu uyayna e sufyana thawri ɗo ko sufyana bnu uyayna o wowli fimu wa safa'i wa ahmad wa ishaq wa abu thawr والبخاري وسائر المحققين المجتهدين ɓeɗo fof no yaari e feere wonde no tabiti suɓagol ngol ka majlisi si oti no woodani yeewi ɗon e soodu ɗon suɓagol ngol ka majlisi ɓe sahabaɓe ɗo e tabiina en e a'immatul madahib ɓeɗo fof no fotti e nden feere ɗon wa daliluhum hadihi l ahadisu sahihat assariha dalil maɓɓe on ko ɗe hadiseji selluɗe ɗo ɗe tawata no feeñi no ɓangi ka hadisa ilbaɓi wa gayrihima wono hadise dambugal ngal ɗo e tanamaji qala abdullah ibni abdilbar rahimahullah hadisu abdillah ibni umar asbatu ma nuqil ma nakala al ahad abdullah ibni abdilbar ma ɗum umar bun abdul bar o maaki hadisu abdullah ibni umar hadise abdullah ibni umar o ko kanko ɓuri tabitude e kala ko ahadu on eggi kon
yani ahad ko hadiseje filloraɗe jurol gotol hara ko e bange aden goto riwi wa dhahaba abu hanifa wa malik wa aksaru ashabihima ila adami subuti khiyari almajlis wa atadaru an alamali bihadihi alahadith biadharin da'ifa ajaba anha aljumhur bima awhaha wa min tilka al-i'tizarat ma ya'ti. Wa Imam Abu Hanifah an-Nu'man rahimahullah kañum e Imam Malik ibn Anas rahimahullah e wondiɓe ɓeeɗo ɓen kamɓe ɓe yaari wonde suɓagol ngol ka majlisi ɗum ɗon tabita ɓe ngantinori gollirgol ɗeɗo hadiseje ngantoji lo'uɗi jumhuru ɓurɓe ɗurde ɓen e karama ko ɓen jaabi ko hen ɗum lo'ini ɗin konnguɗi maɓɓe ɗon kamɓe ɗiɗo no jeeya e ɗin ngantoji ko ɓe addi ɓe inni anna al hadisa ala khilafi amali ahli l madina malikiyankoɓen no mari qaida ka mazhabu maɓɓe wonde amalu ahli l madina ko dalil go e dalilaji ko hutorte si ɓe ɗaɓɓiti ɓe yaali dalilaji nokkeli buy ko ɓe innata tun ene koye noon finɗen tawɗen yimɓe madina no waɗayno si ɓe inni ko hunde kaari ɓe inna a woni sunna waɗe joni kamɓe ɗo wono abou hanifa e malik ɓe wii kamɓe wondiɓe maɓɓe ɓen ɓe inni suɓagol ngol ka majlisi tabita ɓe inni wo fi hen ɗum wo ɗum ɗon no wopodiri e golle yimɓe madina ɓen wo wonde golle maɓɓe ɗen kamɓe ko hujja landi amalu ahlil madina ko hujja indal malikiya kono wona hujja inda gayri e ko kitabu wa sunna e ijma qiyas woni hujja on ka luttuɓe ɓen amma amalu ahlil madina ko hujja ka malikiya tun haray kamɓe ɗum ɗon ɓe dallinori warudda ɗum ɗon jaabora yani jumhurul ulama on jaabi ɓe wi hen ɗum bi anna kasiran min ahlil madina yarawna al khiyar ɓen yimɓe buy e yimɓe madina ɓen hari ɓe yii suɓagol ngol ka majlisi ina fo ko seeɗaɓe tun wonno jaɓali khiyarul majlisi ka amalu ahlil madina wonde ɓurɓe ɗurde ɓen no jaɓi ɗum ko goɗɗum goo wa minhum sahaba almutakaddamu zicrum no jeeya e maɓɓe ɓe sahabaɓe jantaɓe ɗo ɓeɗo ko yimɓe madina ɓay ko ɗon ɓe wuuri buy e maɓɓe kadi ko ɗon feƴƴini sariyaji ɗin fof kadi ko madina ɗon ari makka hari ko ɓuri kon ko cippiro fi aqida sariyaji ɗin ko madina ari joni noon ɓe inni ɓeɗo fof no tawa e ɗum sayidu ibnu musayyibi on komin kibari tabi en ibne abdilbarri maki la tasihu da'awa ijma'i ahlil madina e hoore ko tawi kon ibnu abdilbarri ko maliki yankejo e hoore ɗum kadi ko muhaddis ka mazhabu maliki ko ɓe innaynomo ko muhaddisul maghrib yani duwalul maghariba on ko kanko onno muhaddis on ka mazhabu malikiya o wi kanko tigi wonde ene tigi tigi on wiwgol ngol ko ijma'u ahlil madina fi hadihi l masala la yasih wonde yimɓe madina ɓen no fottani hari suɓagol alaka ka majlisul aqdi wonum ɗon ina ko selli few wo fiyen ɗum saïd ibnul musayyib e ibnu sihabi zuhri ɓeɗo fof ko min a jalli fuqaha el madina ɓeɗo fof ko jeyanoɓe ɓurɓe mawnude e yimɓe fiqhuɓe madina hari madina yankoɓen no marno fuqaha u saba yani andiraɓe gandal fiqhu ɓen ɗon ko wowli o e feere haray ka mazhabuji ɓe jaɓi ɗum noon wiyete fuqaha ul madina fuqaha u saba saïd ibnu musayibi noon no jeeya e maɓɓe abdoullah ibnu khiyar no jeeya e maɓɓe ko a noon kañum kadi e ɓeɗo ɗen kontaɓe ɗon wa ruwiya anhuma mansusan al amalu bihi fillama immorde e maɓɓe ko ƴiina gollirgol oɗo masala yani khiyarul majlis wa kad kana ibnu abi zi'ib wowa min fuqaha el madina on kadi ko jeyanoɗo e fuqaha ul madina yimɓe fiqhu ganduɗuɓe sariya on madina muasirul li maliki on hari ko tawdaɗo e maliki zaman kamɓe e maliki kamɓe wuuridi kamɓe tawda zaman yunkiru alayhi tarkul amali bihi hari o jaɓana maliki ronkugol gollirde ɗeɗo hadiseje fa kayfa yasihu li ahadin an yadda'i ijma'u ahli l madina fi hadihi l masala joni noon ko honno selliranta goɗɗo wonde yimɓe madina ɓen no fottanno wonde khiyarul majlisi ala ɓe acceɗe ɗeɗo hadiseje
hada la yasihul qawlu bi ngol konngol ɗon ina sellugol wowlugol ɗum kadi ina ko selli gasata wala fardi annahum mujmi'un falaysa ijma'uhum bi hujja wo hay si tawi en wi'i awa bete koɓe fottannoɓe ɗum haray fottangol maɓɓe ngol wona hujja li anna al hujja ijma'ul umma hujja on ko fottangol mofte ɗen wona fottangol woɓɓe allati thabatat laha al isma ko tata kon ijma'ul umma la tayta min ummati ala dalal nulaɗon waɗi isma e ko mofte ɗen fottani komɓe nulaɗo maki ɓe fottata e hoore fenade ko ɗum waɗi si ijma'ul ulama e ko hujja fi hen ɗum nulaɗo addaniɓe isma ndenka ijma maɓɓe on ko renaɗo qala ibnu daqiq al eid falhaqu alladi la shakka fih anna amala ahli lmadina wa ijma'uhum la yakunu hujja fima tariquhu الاجتهاد والنظر لأن الدليل العاصم للأمة من الخطأ في الاجتهاد لا يتناول بعضهم ولا مستند للإسمة سواه ابن دقيق الإيدي من كبار علماء المالكية ko jaaɗo e mawɓe ko karanko e malikiya ko jaanoɗo e yimɓe misra ko misra o wonno kanko ibnu daqiqil iidi ko malikiyankejo wurnoɗo misra o maaki wonde ko woni goonga mo tawata sikki ala e mum on ko wonde golle yimɓe madina ɓen e hawtitugol maɓɓe e goɗɗum wata wonde hujja si tawi woni ɗen tariqa laawol heɓugol dalil on ko tinnaare karamokoɓen e ndaarugol dalilaji ɗin fi hen ɗum wo dalili reenuɗo mofte ɗen on e faljere wiigol laaji taƴi tan mi ummati ala dalala mofte an ɗen hawtitata e majjere on dalili reenuɗo ɓe nden faljere ɗum ɗon ko e tinnaare nden ɗum ɗon ɗen wawata ƴettude ɓe fof haray noon yimɓe madina ɓen tun ɓe watake weede ko ijma'ul umma ha luttuɓe ɓen hara tawaka wo haray noon ndenka kan tawaka nder ton ɗen ko ɗum waɗi buy jaɓali amalu ahlil madina o aysino hutore e alhaaliji ko ثانيا أن المراد بالمتبايعان في الحديث المتساومان وكو فاندا yeeyindirɓe ɗon ɗon ɗiɗo ko termindirɓe taw par ce que fanniɓe waynodiraali haray wonaali soodugo والمراد بالخيار قبول المشتري أو رده ko fanda e suɓa gongol koyo sooduɗo on jaɓu ma o yilta o inna ene mi firti ko ɗum fanda ɗum ورد بأن تسمية الشائم بائعا مجاز والأصل الحقيقة woɗum ɗon kadi jaabora wonde wi'ugol ngol termuɗo ko yeeyuɗo ɗum ko almajasana wona alhaqiqa sa termi ɗa wawi termude ronka soodde ma sooda ronka naɓude inna amiti ɗum ko almajasa wona alhaqiqa on wa aidan la yumkinu tatbiqu lhadisi alladi zukira fihi tafarruq ala haali saimain wo e hoore ɗum kadi wo wawata e gollirgol oɗo hadise mo tawata seedugol ngol jantama e muɗum e alhaali termidirɓe wendiɗo abu umar bne abdilbar rahimahullahu o maaki ida humila ala almutasawimayni la yakunu hina idin fi lkalami faida id min almalum anna kulla wahidin min almutasawimayni bilkhiyari ala sahibihi ما لم يقع إيجاب بالبيع والعقد والتراضي فكيف يرد الخبر بما لا يفيد فائدة وهذا ما لا يظنه ذو لب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد البر ماكي وستيوني أو حديث متواتك باي أين وولا حركو اندر ترمندير ببنديدو أري وحري حالك النفال o waɗi bayi on e samu on no seedi termu gongol e soodu gongol no seedi ko tuma termuɗa si sooda ko tuma welaɗa si sooda iɗa terma ronka soodde acca ɗon yaha wo kono si innama soodugol haray ɗum ɗon holliɓe jaaɓodiri imma hara koko jaaɓodirtoɓe jaaɓodiri ma ko accugol ka waali ɗon jaaɓodira kaydi wano leydi e ko nandi emu ma ko waɗin piiji maati ko nagge baɗanmi jaaɓodira ɓoggi ɗin e ko nandi e mum wo
wo harayno si tawi ko faanda e baawi ayni ko muttasawi mayni harayno haala kam mara nafa wo fi hen ɗum no annda termidirɓe ɓen ɗiɗo noon haray mo ɓe no suɓindina soodugol ngol ma angal soodugol ngol o fanni ɓe waɗɗinali ngengugum ma ɗum ɓe tabintini ngengugum ma ɓe humiri ngengugum tabintingol waɗa ijab mi yeeyima mi soodi ko ɗum woni ijab wal kabul e fiɓugol ngengugum e welondirgol ngol ko honno hadise ruttirte e ko tawata fayida ala e muɗum wo ɗum ɗo ɗen jon hakkille hay goto miijata ko ɗum sak salisan anna al murada bitafarruqi tafarruqu l aqwali bayna al ba'i wal mustari inda al ijabi wal qabul harayno jeeya e dalilaji ɓeeɗa ɗin wi'ugol kadi wonde ko fanda e seedugol ngol ko seedirgol konnguɗi ɗin hakkude yeeyuɗon e sooduɗon nde otino huma ngengu jaɓugol ma ɗum wowlugol ɗum ɗon kadi jaabora bi annahu khilafu zahiri min al hadis ɗum no lundi ko feeñi kon e hadise on bal khilafu nasti badil ahadis wo ɗum no lundi kadi hay ƴiyal hadiseje goo wa huwa no jeeya ɗen hadiseje ɗe tata ɗum ɗon no lundiɗe ayyuma rajulin ibta'a min rajulin bay'a fa inna kulla wahidin minhuma bil khiyari on ɗon feññini wo kala gorko sooduɗo e juuɗe gorko ngeyngu makko ngun haray mo ɓe e maɓɓe no suɓindina hatta yatafarraqa min makanihima ha ɓe seeda ka nokkure andi holli ko nokkure nden ɓe seedi ka nokkure ɓe seediri ɓalli wona seedirgol saabu konnguɗi wa aidan al ijab wal qabul lam yahsul bihima iftiraq wiwgol ngol tum mi yeeyima o inna mi soodi ɗum ɗon sendali ɓe taw no holli wonde ɓe seedali ko tuma ɓe seediri ɓalli ɗimma ɓe seedi ka nokkure ɗon ko ɗum wiyete seedugol haray seedugol ngol ko ɗum ɗon kontete wa innama hasala bihima ijtima'un walti'am heɓori sabu ɗiɗo konnguɗi tummodirgol maɓɓe e yollondirgol maɓɓe wa hadihi namasiji min muhawalatihim raddal hadisi wo ɗum ɗo ɗen ɓe hollu en ɗo tun e misalji ko ɓe inniri kon ɓe ruddi hadise on haray konngol abou hanifa e maliki nge gosengo ɗo ina ko tabiti few ɓay lundike jumhuru on tawi kadi dalil ala few jumhuru o rutti dalilaji ko ɓe addi kon fof سكت سقط منها هذه الثلاثة ليعلم القارئ أنهم لم يستندوا على شيء وهم المالكيون والحنفيون o wi kanko sarhuɗo deftere nden o soggi ɗo ko ɗi dalilaji tati tum fiyo janngo on anndu wonde ɓe malikiyankoɓe e hanafiyankoɓe ɓe tugaki e dalil e ko ɓe wowli ko kama qala ibnu abdilbarri wano abou oumar ibne abdilbarri holliri noy wakad balaga al ulama bi raddi alayhim karama ko e buynon no rutti e maɓɓe ɗum ɗo ɓe waɗi ɗum ha tiiɗi hatta nugila an badihim alkhusuna ala maliki ha woɓɓe maɓɓe tawi no wolde konnguɗi muusuɗi e hoore maliki li raddihi l hadisa sahiha sabu ruttugol makko hadise selluɗo o wowa min ruwatihi kankole ko jaaɗo e filliɓe hadise on ko on no o ruttirtam wakad ruwiya hada al hadise min wujuhin kasira an jama'ati min as-sahaba ɗeɗo hadiseje fillama ma o hadise fillama e jihaji heewɗi immorde e ko ɗuuɗi kon e sahaba en wa in khalafa al-hukma fi hadain al-hadisain ba'du zawahiri an-nusus min tamami al-bay' bil-aqd biduni zikri at-tafarruq fa inna as-sar'a qad yukhriju ba'da al-juz'iyat an al-kulliyat ta'abbudan aw li maslahatin takhussuha o wi wo ɗeɗo hadiseje no filla immorde e jamaji buy e jamaji sahaba en wo hay si tawi woni ɗen ñawore nden no lundi goɗɗum e ko feeñi kon ka ƴi'e hadise on ka timmugol ngeng hara ko attoɓe seedude ma ɗum o wowlaali ka ƴi'al ɗon digi seedugol ngol tigi wo fi hen ɗum sariya on no wowla goɗɗum piiji go'o o yondinora lasliji ɗin o acca ɗon caloy caloykoy ɗum ɗon haray mo andi ɗum ɗon famama ka nder yewtere ko ɗum waɗi ko si woɓɓe yewtama woɓɓe haray natori ɗon
si piiji goo yewtama haray piiji goo naatori ɗum sari on toujours no woola fi piiji jani ɗin o acca ɗon to so koye koye fiyen ɗum no annda haray to so koye koye naatori ka jani haray ɗum ɗon ko tigi fi hollugol tum maslaha angal juutingol haala ha feƴƴiti ma maslaha mo tata no hertori ɗiɗo alhaaliji sikki en darto ɗon e haray ɗen wawi darade ɗo hadide aro yo on kadi no juuti ɓuuri oɗo hay ko gandiɗoɗa lande ɗen hewtal to joni nda si rewta ko ma yustafa ɗon waɗe rewtani e ma yustafa ɗon ما يؤخذ من الحديث قد يتتكون كحديث هذا أولا إثبات خيار المجلس لكل من البائع والمشتري أنون دون كتابين تنغو سبأغول كجند ونند ييون إسودو من إمداع البيع أو فسخه ولينغول جيغونغون مادون ورتغول ثانيا أن مدته من حين العقد إلى أن يتفرق من مجلس العقد dumul ne geegungun ko ƴettete ko gila kaɓe woni humi ɗon haa ɓe serta e nokku kaɓe humi ɗon geegungun salisan anna albagha yalzamu bittafarruqi bi abdanihima min majlis al aqde wonde geegungun no waɗɗo no lismo sabu sertugol maɓɓe ɓalli ɗin serta nokku kaɓe humi geegungun ɗon rabian anna albaghi aw almushtari law ittafaqa ala isqatihi ba'da al aqdi wa qabla at-tafarruq o wi nayi on kadi ko faamotoɗo wonde yeeyɗo on e sooduɗo on so tawi ɓe fotti fukkugol ngeegungun ɓaawo nde ɓe humi ngeegungun ko adi ɓe sertude wa aw tabaya ala an la khiyara lahuma ma ɗum ɓe waɗi sarti ɓe yeeydirde kono gooto maɓɓe ala subaade si ɓe wurta e ma si ɓe accay ɗon lazima al aqdu haɗay finde ngeegungun lismike waɗɗike لأن الحق اللهم كوادي غونغا أنكو كان بدي جوجي وكيف ما اتفقا جاز كلا بفوتي هذا دقيقة خامسا الفرق بين حق الله تعالى ومحض حق الآدمي نفهم وكادي تلو سرتو الحق حق الله حق نت أنك أنتم متات حق الله توراك ندرتم فما كان لله كتاتك حق الله لا يكفي لجوازه رضا الآدمي من دون تادا هون تيجاك بيردي هون درتو ɗon kadi njulangu nano njulangu no tijji heɓugol e yano amma son haldu njulorgol ɓe sooda kanŋe ma ɓe sooda daymo ma ɓe sooda marchandise ma ɓe moƴƴina isinji haldon toon no heɓotoɗo nder ton on si perdi kadi ari on fof perde ɗum ɗon na tagi ko juludu détail mum aro e yeeso a ƴetti a sakkike non ko a yaltinɗi e juuɗe maɓɓe sakkoɗa sa waɗi ko compte épargne mbuuɗi ɗin heɓoyke nder ton hiɗa anndi hiɗa halfiniɓe 100 millions aroye ñannde goo tawi ɗi woni 120 millions 100 millions ma on ƴettuɗi mala 20 millions on anndi ɗin noon ko ɓeydaɗe ƴettaɗe sakkoɗa na mi leydi ka wuuroɗa ɗon hiɗa anndindi tawi goɗɗo no tambiti wa ɗum no jinɗa anndu ko mbila haalanimo makkara mo ko ma ɗuma on no mbiɗen ndaaroɓe dow ko ɓuri kon sina ɗum so ƴetti o ɗaɓɓay tum miskino jonna tanni kono ya ɗaɓɓoyamo kufu noon e kaftani ma yayida imam o ma naɓu jonna artiɗo julnude juma on hannde julnuɗo juma on
wonde men julnayɗa juma men gayna men yaltira kamira men hotta e woɓɓe no tambi gerto kundani hun e sako koore hun habbi ɗon imamu yani leydi ndi wuuruɗa ndi koye haarayɗa andi fi mayi bon sa ayi e ɗin alhaaliji toon anda ko affaire daroni famimo ara e darto ɗo koye woni ara on acce hakke assalamu aleykum wa rahmatullah halas